Id panamaglay na say bendisyon, tan grasa na say Diyos siya katawan. Mambibilay tayo linaaw na kabos sa nagagi. Wadya tila lamot, ya kapandarago. Yan dya doon tayo, panaralan tayo na aragdalem. So sayang kakabalag a misteryo, yan narumugan at sa libro na Apokalipsis. Kaiba tila lamot at sayan bugta, ang gapuyarom sa District Pastor na Central Pangasinan, Pastor Felipe Manlungat Jr. Pastor, kumusta kayo? Maabig, Pastor Ross. Kumusta kayo agagi? Makakaligad kami agagi, wadtan kayon siyensya, agyo kami titila kad sayan programa, kumun, tadakil ni, susay na asul tayo, ya bendisyon, tan leksyon, ya malapod Diyos sa katawan. Pastor, agtilado ko yan ya introduction niya, Pastor, talapod ando ko, susay panaralan tayo, idala nyo ipanagpikasi. Ang pikas tayo, agagi. Maminsani, sang katagen min Diyos at sayan oras. Nasingger kami lalamat at trono'y grasya yo. Yung karaw na say panangidalan yun si kami lalamat at sayan panaral mi. Nasari ang kablin salita yo. Ama, karoon mi pa. Ya kumun, perduna yo kami saray kasalanan mi. Tapian mamaliw kami nagnap. Ya unasingger at trono'y grasya yo. Tatong karaw na say panamindisyon yun sayan panaral mi. Idala nyo kami sirin, O Diyos, tantulungan nyo saray kakaaro mira, agagi miran, mambabantayan, saray kulanda natan. Saya namin sukurin din ni Jesus. Amen. Salamat, Pastor Jojo, din pangidalan nyo. Nang imbenag yalawas, pinanaralan tayo susamay taluran mensahe na say anghel, ya si katayo manaya susama ng anghel, ya mangibawag na say masanton mensahe. Sayan lawas at atang tanagagi mira, panaralan tayo susamay utit ya pituran sanok na say Diyos sa katawan. Pastor Felipe, amay sanok na Diyos at iter na ani at say utit ya panoon. No nasumpalan ibawag susamay taluran mensahe na say anghel, antisyon sa Diyos sa katawan, ipalik na say Diyos say sanok to. Kanyan sirin anto say ibabaga na say Apokalipsis 15:4 say teksto ya ipapatlupod sayan lawas. Jad 15:4 agagi say kwanto jay, syupa so ag untakot ed sika, o katawan, tanag mangigalang ed ngaran mo. Tasika lambengat so santo, kanyan amin a nasyones, undagura, tan mangigalang ira ed arap mo, tasaray gawam amatunong si karaso ni patnag. Tatanda gagimira, unungad sa pinasanan si Pastor Felipe, walay tupet. Say kanto, syupa, so say agaun takutid sika, maaron Dios. Anto'y kwanto, lapod si kalabat, subuk-bukor, yanto, so say holy, kwanto, say masanto. Sanday kwanto, amin niya nasyon, undak mo muod arapan mo. Pastorod, sayan panaon, saray nas nasyon, agnira undadak mo muod sa Diyos sa katawan. Dakil ni agmanisya. Kanyan, wala na anin, so say sanok yan nagawa, yan ibawag na say Diyos. Ya si katulabat so say matunong, say gawaton maong so nanengneng na say amin niya tuo. Ipanengneng na say Diyos na ani, ya saramay agamanisyad si kato, manisya lara, lapod sayan pituran sanok, sakbaya say iya si kato so say unsabi. Bali-bali pastor so sayan panag-aral. Wala so samay, nanengneng tayo pastor, jad, say panaralan tayo at kapitulo 15:10-16. Pastor, Jad, 15, kapitulo 15, Pastor, anto susay na narumugan tayo ditan? Jad kapitulo 15, Pastor Ross, narumugan tayo ditan, so samay pituran anghel. Ya walay awit-awit ton pituran paranginan. Yaong, ya no inner kargato ya, Pastor Ross, at kini, divine wrath, kwanto mas santon sanok na sa Diyos siya katawan niya. Iter to, siya sabi babagam na naman, Pastor Ross, siya, iter to, sara may tutuon, aga ani siya, ed si kato. Ang ganoon tanton inikdan turay pang kanaunawan ng samon at talagang ng pawat iray puso da, yagira ni siyan balot. Pastor, jaed, sayan panaral tayo, amay sanok na sa Diyos siya utit, amay pitura. Wala susamay, aneng tila mo ng sama, nung basa nito yung libro na sa Genesis, wala mo susay agawa dito na sanok. The manad Exodo kung kukumon. Ud sara may Israelita. Pastor awa, ud sara may Israelita yawa manad Ehipto, asanok iramay Egyptian, may Egyptians ko tayo. May sampluran sanok ud sara may taga Ehipto agagi kira Egyptians kun tayo.
aman so sampluran gods, sampluran Diyos anda, Na Ehipto. na Ehipto, ya tinalo na sa Diyos siya katawan. Kaya natan, sa tutuumot, wala kasi, kini, walay power, walay pakapanyari, yung kukontrol natan, tanatan so ipanang na Diyos, yan natalo ran na ani sa pituran sa nukto. Kaya bali-bali, pastor, wala so say comparison niya gawin tayo. Dyan libro na sa Apocalypse at amayamay so sa may 7. Tayo, may septenaries. Kaya nang tayo, wala so say comparison dyan na sa may pinanaralan tayo ng imbudag Sabado. Imbudag Sabado, ya may trompeta. Pituran trompeta. May pituran trompeta, tan pituran sanok. Anto so say pandumaan daya, pastor. Amay trompeta, nung tayo, ay so say pakabat, at say Babylonia, anto so say gabay ton ibaga, yay trompeta, ta i-compare tayo, at say pituran sanok. Okay. So sa may unaan, pastoros, sa may trompeta, ya ibabaga to dyan, sikatuya manaya, say trompeta, pastoros, uusarantan, papatnulantan, tapi anong mangiter na say warning. At sa may totoo, at sa may ebanghelyo na Diyos siya katawan niya, ibabawag da. Pakabat. Nung sama na po, ang tayo-tayo, pinanaral tayo rin, imbubunog Sabado, yan, no walay paknulan na trompeta, no walay gira, no walay serbisyon gawaan, tan no asang palay serbisyo. Atan so pa nagpaknol, pakabat. Natan, pakabat na lamang. Anto so say ipakabat na sayang trompeta, pastor. Uno na. Okay, say uno na, may comparison tala, pastor Rosa, ya say pakabatutan, pastor Rosa, sa may kiyan, amay sanok, ya ni bukbok, saray totoo, si katuso nagawa, antis ya unsabi, so kumadwan isabi ng Kristo. Okay, nang nanyo amay sanok, nagawa, antis ya unsabi si Kristo. Antis na ya unsabi. Amay trompeta, ni pakabat, ang bugdan, o amay trompeta, untanol, ang bugdan, ipapakabat ni Ebanghelyo. Nang nanyo, agagi kira, say trompeta, ipapakabat, ang bugdan sa Ebanghelyo, ipapakabat. Amay sanok, ayarin lang ni pakabat may Ebanghelyo. Iter may sanok, noon sabi ni Jesus, gabay ito ni baga, anta tayo yan, natalosan tayo, babaga tayo, close of probation. No asumpala, agagi, no si mabila may close of probation, unsa bilaya sanok. Tatandagagi kira, mantumbukan tan, pastor Ross. Mantumbukan tan, mantumbukan. Kumadwa, anto susamay trompeta, pastor. Amay trompeta, pastor Ross, at untatanultan, lulag, ginagagawa may intercession, may gagawin ng Kristo, di man nagtawon, investigative, si katayo. Abang nagagawa man, say trompeta at untatanol, pastor. So, pastor, bali-bali, sa ibabagay naman, amay trompeta, kumadwa, papaknuluntan, ang bagdan si Jesus, waman need most holy place, yaman mediated si katayo. Yang bagdan, wala ni pangkanawnawa, yan numang kasalanan tayo na perdo na tini, tawag man ni Hesus Kristo. Balot, amay sanok agagi kira, iterya na ani, taaramay maong, mangmaliwiran maong, aramay maugas, mampaugas dara, mas lalo nin unawet sa puso da. Noon tayo, pastor, unya mo sa agawa di mad-Ehipto. Nun inter may sanok, ambis yung mga babawi paraon, tansara may Ehipsyan, lalon imawet sa puso da. Untan tumot. Kumunta ayaw mangmaliwiran, awit ang tunad repentance no samahan, pero andi, untan tumot may sanok agagi kira. Laluran unsum lang. Say kumatlo, pastor, comparison na sa may say kumatlo, pastor, sa may kin Tano amay nutim manul yesus trompeta, pastor. Wala ramay maka singano agda na rengel maka namisda so sa may tanol, pastor. At ni iterya bilang siguro panangasin na Dios si kara tapi ano walay pangkanawnawa da niya mambabawi tan umpawi na Dios siya katawan. Mampatiulo Dios siya katawan. Amay trompeta babalatan kung tayo warning niya, sarag to ni Mampatiulo. Pero amay sanok agagi kira, ang gapula. No si mabay sanok, sarado. No si mabilay sanok, ay alamay, iterla na sayay, kasi amay apatira ng ngili, bananda lamay kin Amay bananda, amay dagum. Kaya aliwan dagum, Kanyan si Rinatan, aramay, totoo yan, nan-worship lang say kapusol, ituloy dalaman. Aramay nan-worship sa Diyos sa katawan, ituloy da mo, laso say panag-worship sa Diyos sa katawan. So, tatadagagay kira, amay trompeta, warning. Amay sanok, asumpalay, warning. Unsa bilay Diyos sa katawan. Close of probation lang. So, panaralan tayo sa sayan, sanok. Lapod, amay sanok, pastor, no, nanagul mo tayo sanok. Kini, saan tag sa Diyos? Maong. Saan tag sa Diyos? Maaro.
wala magmanayay sanok to. Antam Pastor Ros kini. Amin niya bang laagagi. Walay pansamputan to. Tuaya sa Diyos agagi at maaro. Pero jad sa isa kaya katuan at bilay tayo Pastor Ros, aliwan amin at mansyan siya. Ang gano manaya sa panangaro na Diyos siya katuan. At walay anggaan to. Maswerte tayo agagi, tama niya anggaan ang gapunin natin. Katun marakap, iaralan tayo ya Pastor Ros. On. Yan, Pastor, nung tayo niya, amay sanok na sa Diyos, amay utit. Ikumpara tayo sa may agawa di manad Ehipto. Yaman, may nalapan to. Amay nalapon na di mawa. Aramay tao na, totoo na sa Diyos. Waman ira di Ehipto agagi kiraya. Abay aga panahon, more than 400 years. So, Pastor, yan na maliran exile di man. Di waman ira, pairap-ira. Nung tayo agagi kira, sa Diyos, iwan-wan tulara, kaya dyan unta na tayo nandala so sa may Ehipto. Unalis lara di man, kanyang Exodus, way out from Egypt. Ipapaway. From bondage, ipapaway dala. Walay sanok, ya agawa. Untan tumatagagik. No si katayo ya totoo na sa Dios siya katawan. Say apulitan kon tayo si katayo ya apili. Si katayo agagi kira na malo ya matalunggaring at itilak tila susayan mundo sakbay tayon unalis. Walay sanok kinagawa. Walay sanok. Uman pastor, so bali-bali Sigano kin Pastor, sigano bali-bali may istorya to yakin. Sigano na ulit so sa may agawan ng saman. On. Israel, ya unakal ilad Ehipto, si katayo, ya spiritual Israel, ya unakal tila dyan Babylonia. Ya mundo. Okay. Antis tayo itilak so sayang mundo, tanlinis na sa Diyos sa katawan. Okay. Pastor, say kwan tayo na niman, may sanok, sa Diyos at maong, akin at walay sanok to, say, kuway Biblia ingan ditanat, divine wrath. Ang maso term, inusar to. On, say masanton sanok. Masanton sanok. Wala man ay masanton sanok, Pastor. Atan so say sanok na sa Diyos. Amin ya manlapod Diyos sa katawan, masanto. Kanyan anggan say sanok, masanto. Pastor, nung tayo Apokalipsis 16, versikulo 2, wadya may unaan niya sanok. Basaan tayo, Pastor. Okay, second to dya gagi. At linma suunaan tan inibungto. Suko pa to dya dalin. Tan simabi sa kaya sugat maugas tan makadral ed saray totoo ya wala ed sikara so tanda na ayop. Tan dya ed saray mangigalgalang ed talintao to. Kaya na yung Pastor, say unaan ya sanok, amay kopa. Diyan aron may translation, yaong kwanta yun. Kasi sa yung baga mas may yaong. Yaong. Pero kopa yung baga titan, amay unaan niya anghel, ya mangyubong na sa may kopa, say awit tuot amay sugat. Sugat, ya maugas. Ya maugas. Oh. Ang gapoy makatambalad sa yan sugat, Pastor, ya maugas awa. At balat, say marakab jay, no akaiba tayo sa may 144,000 niya asilyuan. Sakbayaon sabi ay sanok. Sakbayaon sabi may close of probation, Pastor, at si katayo'y nasilyuan. No kaiba tayo di man, ang gapoy epekto na sayan sanok. So labay ito ibaga Pastoros, antis yun sa birayan sanok, asong palas, so sa may panagsilyo na dyan sa katawan. Tayan sanok at parad sara may tutuon, aga asilyuan tan aga ng patiuli Diyos sa katawan. Piyan na amtanda, ya sa Diyos, makapanyari, kanyan dupag tayon takutan o kailangan tayon anto gabay to yung baga may takot ni man tumbuken. Tumbuken. Kailangan tayo agagi kiraya aro entan tumbuken. So say sanok Pastoros, labay ko labat jalinawan tayo. Ya sayan sanok manaya sakya ya singano pa maakaran ya say Dios ipakabat to sa sarili to. Ya sika to so sa may bininagandan. Pastor. Ipakabat na sa Dios natan. Kanyan sanok kwanto, ipakabat to lan siya sa Dios. Siya sa Dios, ipaningning to lan natan. Ama na sugat, Pastor, ang bigdan maugas, agaro ang patay ta, gabay na Diyos ipanang ng sikara, susayan peturan, sanok. Say kumadwaya sanok, Pastor, aya, jad, earth, kwanto, on earth ya, manlapod dalin. Amay kumadwan sanok, at manlapo, jad, dayat, jad danom. Pastor, anto susamay kumadwaya sanok. Jad tres agagi say ko, tansay kumadwa, inibong to, suko pa to, jad dayat. Tan nagmaliw adala asing adala na sakaya inatay atuo. Tan amin kamarerwa amabilay inatay unong na saray bengatla ya walara eddayat. Yun niyo Pastor. Amay kumadwaya sanok agawa mo di madihip to ya wa. Sa may dayat magmaliw ya sing adala. Kaya sirin sarida no magmaliw adala ang gapoy inumunda na paet iranatan. Pero Pastor kan konsi kayo ni man arayay pag napaet manira agaraw patita ipanengneng na sa Dios so say sanok to lanti. So
So, labay to ni baga pastoros, no, may sakit to, at tali-tali to may sugat, at tali-tali to may kiyan. Anggad na sabiton, On. agay lay irat to Talapon. mga pastoros. On, pastor, talagan, kanyan, no, umburga subago tayo, no, panaralan tayo, ay Book of Revelation, pastor, kanyan, amay dayat si rin, lapod magmalayo dala, pataya amin iray, On, kintan. amin niya mabilay di man. On, pastor. Hangga po'y mansyan mabilay. Ag kayo mapagagagi. Pastor, inursuin naman tayo sa satan na panahon. Ulitin tayo, no asilyo an tayo sa satan na panahon. Hangga po'y epekto na sayan tanong si katayo. Sige no, yan ihipto lamang pastoro, sawa. Nagagawad sa amin sa kipasan so saramay sampluran sanok, pero sa ramay pulandara may Israelita ang agdaman natatali-tali. O maatan suog na antayo agagi, ano agawan ng samantan, gawon na Diyos ang saray totoo lamang. So, ame una na tanong, pastor, nalapod dyan dalin, Dalin. no? Dyan kumadwa, nalapod dayat. Dayat. Amay kumatlo sa tanong, pastor, basa nyo at versikulo 4. Yan 4 sa kwanto, tansay kumatlo inibong tusuko pato ed saray ilog tan ed saray subol na saray danom. Tan nagmaliw ira adala. Nangyayon, pastor, na maliw yadala. No, ang gapula siring. Spiritually, pastor, no, nung tayo, nawalaan na ani na thirsting. May Pangawaw. napaet, napaet iray Napaet. totoo. Aliwalabat ya dyan matuway dano matalagan inuman wag nga na salita Salita Diyos. Lapod ang talagang nanangdala na aniya akin unya so say nagagawa ag kami kasi dimengel. Pero ang bagdan apaet ira lalo nin unawat sa puso da pastor lalo na nawat nasanukan mo ira ed say sanok yan nalilik na da. Talagan aya pastor so kumunta si katayo na ani noon sa bilay sa sayon sanukat asiliuan tayo. Pastor, dyan puglay na sa may kumatlod sanok tan kumapata sanok, walay tatawagan tayo ya interlude. No, tawagan tayo pagkasayan sa beutan. Bautan. Dyan beutan, wala susay nagawa. Anto pastor, basan tayo od 5 hanggang 7 na Apokalipsis 16. Segundo 5 hanggang 7 gagi, tan nadngel ko so anghel na saray danom akwanto. Sika so matunong asikanatan tan sika ninsensya nansaman. Sika santo ka asaksakay tasika ang iter o ang itar mo so untan. Tasikara inibungda so saray dala na saray sa santos tan saray propetas at sika pinainom mura met na dala ta kanapuganda. Yan 7 sa kwanto tan nadngel ko so altar akwanto on o katawan a Diyos, makapanyarin amin, saray panangukom mo si karasutwa tan matunong. Pastor, walay interlude. In proklamato natan, yung say Diyos at say panangukom to, matuwa, tan, matunong. Okay. Wala susamay tatawagan tayo dyan, beutan to, impanengneng na sayan libro ng Juan, yung say Diyos, duga susamay judgment to. Duga susamay pananghukom to. Kaya yan, matuwa labat, marapat labat, yung si katususay. Singaro patas. Pastor. On, pastor. Dayawan. Natan, unsabi may kumapat, yasanok. Anto susamay kumapat yasanok, pastor. 8 tan 9. Yadot so tan 9 sa kwanto, at say kumapat, inibungto so kopato, at banwa. Tan ni iter at sikato so pamuol at saray totoo na apoy. Yan 9 sa kwanto, at saray totoo apulan ira at balag aputang, tan inayuda so ngaran na Diyos. Yawala so pakauli to at sarayan bakbak. Tan ag-iran ng patauli, piyan sikato so itdanda, kumon na panangigalang. Yan nga, pastor, ni iter sa may sanok, naniman, jad dalin, jad danom, jad dayat, Oh. natan, lapot ilog. ilog, jad ano, tan, jad arebukabukal. Oh. Say kumapat, pastor, jad banwa, jad agaw. Agaw. Amay agaw natan, magmaliw ya agaylay putang. Napuulan ira, pastor, say kwanto. Nung nananang yung may jad video, jad India, nung nananang yung YouTube, nung manakarirag kalsada, say sapatos na pastor, natuto na may tapakan to. Wala mong Jad, kapatang. jad putang. Pero, agni Mas- makaupuol man. Pero sa ikway Biblia, makapuol sa putang. Saray totoo balit, ambis siya mampatiuli ra. Nga puli pa nagpatiulit sa man, mas lalon ayawan da sa Diyos, lapod, anta daya si katoy makan-control na sa agaw. Actually, pastoros, nang babasa ang kutan, bubagas sa bagok, ta, imbis ya mampayteuli raman ayat, lalo ran mampaawat. On, pastor. Kanyan, manupag ya,
nanunutan tayo kumun. Ang bugdan, natanat trumpeta labat ni aliwanin sanok. Say kumalimaya sanok, pastor, at narumugad at versikulo 10 tan 11. Sa kwanto Jes, at say kumalimaya anghel, inibungtos ko patood, yurungan na ayop. Tansay nanariyan to, agawan ang bilungat. Tansare totoo, kinitkit da so dilara lapuod utot. Tan inayaw da so Diyos na tawon, lapuod saray utot da, tan lapuod saray suga-sugat da, at ag ira nagbabawi at saray gawara. Pastor, say kumalimaya sanok manaya, iyubong natanod sa may trono, Trono. na say ayop. Sa may ayap, on. So aramay ayop say kwanto di baga, amay ayop tan aramay aki ulupod si kato, aramay tutunan ni siya si kato. Antay kwanto dia pastor, wala so sa may bilungat. Antayo may bilungat, no walay bilungat ang kamakanang ditan mo na realize no, ditan mo nalik na may sakit pastor no, unugi kalay labi, no naksawang ka din mo nalik na may kasawa mo ha. Ditan mo nalik amay ang sakit sungipon mo, hanggang sa nagaw, makatrabaho ka, ag busy ka, maliwawa. Pero no labi la, Di ba mo nalik na yung sakit? May utot. natan pastor, nalik na da so sa amay panuto, na amay sugat da, amay putang ya makapuol, aramay puldag da, nalilik na dadatan. Literally, talagan man pautot ira. And ketenday nila da, tan anto may mangalatenga, so sa ngipon da, ed sakit Ed yan nalik sakit. na da. Sa ikumanong miya, sanok pastor, narumuganad 15 hanggang 14. 15 hanggang 14 kumanem. 12 hanggang 15. On. Pastor Ross, awa? Say konto, at say kumanem inibungto suko pato at balag ya ilog. Say ilog na Euphrates. At say danumto amagaan. Pian ni paraan sudalan na saray ari aman lapo at litakan. Tan anang nangko pinmaway ed sangi na dragon, tanja ed sangi na ayop, tanja ed sangi na aliwan tua a propeta, so talura ya espiritu a marutak, asingara patang. Yad 14 say kwanto, tasikara so espiritu na saray demonyo, a manggawa na tanda, pian unlara ed saray arari na amin a mundo, pian tipo ng dara, ya iparaan ed bakal na balag ya agaw na Diyos a makapanyari ed amin. Yad 15 say kwanto, nya siyak undaguak asinga matakaw, mapalar sumampuyat tan isinupto so saray kawusto, umpan manakar a labos lakseb tan nanengnengda so kababaingan to. Pastor, say kumanamat abanggitan may Euphrates awa. Akin anto agaw sa Euphrates no nang tayo di history. Ay bagadan saman sa Babylon aga natalon balot. On. Tanggano umpatay lare to walay pananganda. Tantoy unda daloy di man may Danom na Euphrates. may danom na may ilog awa. Natan sa ginawa da tapian diyan aray Persians mido Persians man pastor awa. Ken makalobira ipinaikat daman impadaloy da darom kaya akalobira. Natan usabi lang pastor, amay Euphrates kwanto naikatan. Pian makadalan eray ari kwanto walay taluraya babanggiton to ditanya taluraya amay patang kwantayo patang. Aya may taluran spirito ya manuulop na ani. Araya may unclean spirit kwanto. Ya lalon no manuulop laraya kaiba to ni sama ya may sanok na Dios pastor. Manuulop irapian jud unda talo unda pero ang gapoy nagawa unda. Siya payan talura ya spirito pastor. Say kwanto duta na unaan ta amay dragon kwanto may paganism or spiritism. Awa pastor, spiritualism. Tayo pastor, kumadwa aramay from the CBs The CB, sabay naral tayo na naman, ya On. PayPal system. Aram may PayPal system. sistema na say So, spiritism or spiritualism, Catholicism. Catholicism. Lapos na tayo papasi, atan may Catholicism, Roman Catholic. Sa kumatlo, aramay false prophet or apostate Aram may Protestantism. bimubunag. At And- sa may dugan bangat, awa Pastor Ross. Pastor, araya may Protestantism, kung tayo, di ba, o dyan may Mother Church, may Catholic. Noon. On. Natan, aramay bimunag di man, Protestant ira. Naani, manuulop lamang ira. Umpawilira lang Kung pawiliran manuulop, taluran patang, taluran unclean spirit, kung tayo, Catholicism, Protestantism, tan Spiritism. Spiritism. So, manuulop laratan. Natan, Pastor, wala lamang susamay interlude. Yan, nanang yun natan na versikulo 15. Basahin niyo, Pastor. Yad
Sikon to agagi. Tan tinipunturan pankakasakyan pasen ja Hebreo tan ngaran tan mangaran na Armageddon. Sa 17 sikon to. Dyan, 15 ni Pastor. 15. Ay niya, siya undaguak asinga matakaw, mapalar so manpuyat tan isinupto so saray kawusto, umpan manakar alabos laksab tan nanengneng das so kababaingan to. Ano yung Pastor Awa? Dyan, bautan na kumanam, tan kumapito, wala lamang so interlude. Atan may ibabaga to, ya, si katayo kumun, at mapalar tayo, no amay isulong tayo so sa may masanto, ya, kawas, righteousness na sa Diyos sa katawan. Awa? Amay garment na yan na orasan tayo, at panabugli na sa dala Dala na ng sa Diyos Kristo, sa katawan. Akin, Pastor, lapod nagawala so sa may kumapito ya sanok. Anto may kumapito ya sanok, Pastor. Binasayo na niman, amay Armageddon, kung tayo na niman, may Armageddon. Amay Armageddon, at may last and final battle. Doon tayo, Pastor, amay nalaputan na sa may word ya, Megiddo. Aya may fortress, yung mamanad Valley of Jezreel. Tayo, Pastor, amay showdown ng saman ng propeta Baal. Propeta ng Elijah. si Baal. Tan si propeta Elijah. Amay final battle. Anto'y agawad sa mga pastor na tayo di Mount Carmel. Amay puulan so sa may alay. May alay ya internan Elijah. Elijah. On. Si katoy matuwa. Natan pastor, untan tumat abaingan iramay propeta ng Baal ni panengneng ya aluan tuaso sa Dios da. Natan pastor, amay kumapito ya sanuk. Aya lamay mangibawag la natan ya si Jesus so say talagang tuwa ya Dios say manamalsa. Basa tayo pastor ya 17. 17 hanggang 21 sa konto. Jet, 17 labat. pastor. Tansay kumapito, inibong tusok ko pa to at dagam. At pinmaway susakay abalag a boses at templo anan lapo at trono. Akwanto sikato so agawala. Agawala. Pastor, nandun tayo, walay balaga boses, sawa? Yung tanol. Basan tayo 18, pastor natan. Ituloy tayo 18. 18 sa konto, tan walara so kirmat, Kirmat, tan boses, tan boses, tan karol, tan karol, tan wala susakay abalag ayagyag na dalin. yagyag na dalin. Sakay ayagyag ya untan la kabalag ya andini singa saman nan lapuad inkiwala na saray totoo diad tapo na dalin. Ay, pastor, nanangyo Say kwanto, wala susay kirmat, Kirmat. karol, Karol. yaman lapot bukig, ang gajad, sagor. May karol yan nanangnang. So, kinto, agad sagor. On, pastor. Ay, alam may antisyon sa bisot, wala yagyag. Yang saramay tamtanaman, agra makaalagay. Aya may yagyag ya antis ya sa unsabi ya sa Dios sa katawan. Ag kasumpalan to ya pituran sanok na sa Dios pastor. Kanyan into the air kwanto lapud unsabi lamay 2 Thessalonians 4 verse 16 to 17 pastor. Yes Jesus nanengnengan tilag taon. Nagagawa may pituran sanok asilyuan tayo unawot su puso na saramay totoo nagaonor tannatan unsabi la susamay Dios ya alagden tayo. Pastor, agtila pa baya ganyata asam palay oras. Awa? Anto so say purpose na say sanok. Okay. Kasi naneneng tayo, pituran sanok. Anto so sa may kabaliksan to niya, kailangan niya nawala ay sanok. Okay. Say sakay kabilaksin to ya agagi, no? Akin ipapanang ng susarayan pituran sanok. At tapyano, ni panang niya tuwa-tuwa. No, anto so talagang gatman ng satanas, no? Akin gagawin to susaraya. No, nanunutan tayo agagi, yad tawon, titilaan to lang ng satanas, so saray pinalsa, awa. At natan, pinulyan na Diyos siya katawan niya, naluto, so sa may kaugsan ng satanas. At sayan sanok, Pastor Ross, ipanangnang ton talaga, no supas si satanas, tan anto si satanas, at sayan mundo. Kanyan, agagi kira, say nagawad satan mo, aramay timutong bukod satanas natan, aliwaran fitted. Nalik na damay sanok aramay imunor, agdanalig na. So, aliwaran fitted, para say andulan-anduya, panayam tayo sa tawon niya papala na sa Diyos. Anthony Pastor, so say... Sa isa kinidya, Pastor Ross, amay, no, yun pa na maglin na sayan sanok, nanangnang tayo tuwan, no supa si Jesus, no supa so Diyos. Ya, matuwan, manangaro, tan talagan, sa panangukom to, duga, ang gapoy papanigan to, no, ag-ingan, agagi, sa may talagan,
ipanangnang to jaya, may babagan ng satanas, nasama niya sa Diyos at aga maaro, ipanangnang to dyan tuwa ya sa Diyos at maaro. Ipanangnang to yaman titila, ya si satanas. Kaya natatanta nagagimira, ang bagdan sa isanok na Diyos, idag ninipok po. Ang bagdan trompeta nilang bangat, susay nalilit na tayo nata, naririnig nilang tayo. Ang bagdan wala na yung pakaba, tanwar ningad sa katayo. Kumun, tamang patiulo tayo sa Diyos sa katawan, manlingkor tayo, kanya ag tayo na dosa na sayan sa manpikasi tayo agagi. Maron Diyos, salamat abalid. Lapod sakbay, yung sabi so sa tanas sanok, at silyuan yo kami ni. Karoon misirin maaron Diyos. Yadya nagwagaw ya panagbilay mi. Nalik na miso say panagsilyo na say masantong spirito. Piyansi kami na ani, noon sa bilata na sanok, at nasilyuan, walay protection mi. Tan ilaban mo kami titadtawod niya ipaparaan mo. Baluan nyo kami siring katawan. Pagmaliw kami matuod sa kayong gadsatay kumadwali sabihin. Diyad nga ran ng Jesus. Amen. Agagi, pinablimiran ka kaari. Salamat abalad sa impidagok mo. Pumunta man siya tayo mantuorod sa Diyos sa katawan. Pastor Felipe, maribalag na salamat at sa impagitaryo na saya. Salamat, Pastor Ross.